mat ke Real Madrid ia ka jinge da ka bakal siapan kendit ha ka Celta Vigo bat hap ruban gele kai satang kendai ngot shiliang bat la ruban ong mentah ba Neymar Junior ulapan lak im shisha ia ka Santos na ka jing siapan hiar kerdan tengah priang sobai pigi perlok syakana ke channel lada pismotonan iki kubor sport wat klik ban subscribe like bat sahib ia ka video te hoy perlok ha ka jing le kai La Liga apa deng ka Real Madrid persyaya ka Celta Vigo ka bele kai haying jong ka Real Madrid kata Santiago Bernabeu kendit kensan klempoi perkat ka Real Madrid kal siapan kendit ha ka Celta Vigo da ka bakal syem jinge ban yo tep ia ka gol bat mat ru ia ka jinge aka bakut jong ka jinge lekai namar ka haban ye lekai setang kendai ngot shiliang namar ki arngot ki player jong ka ili op diang ia ka kan bat ha ka ne ka jinge lekai ka Real Madrid kal siapan lim aka Celta Vigo lengba arlen not gol ibali oban tep da u wiliet kumta da ka ne ka jing sharem ka Real Madrid kal ino ha ka Barcelona lengba 100 point ka Barcelona kali yo bantam poin ka bat kala aban syakni pas no ha ka Villarreal lada ka Villarreal kala aban job ia ka jing le ka jongka ka bakan riu namar ka Real Madrid katam tang si poin bat hakisan tali jing le ka Baladep ka Real Madrid kala aban job tang sin bat dalong ba arteli ki gol na o hoilun kip sundan ka Napoli sya ka kerdan ka Panengkong akami ikin poin jong ka Serie A da ka bakal laban job Arlo Wikul persya ia ka Juventus bat mentah haka jingil kai ka bakadu jom ka Santos haka ne ka Samoy laban ong bo Neymar Junior ulapan laj im shisha ia ka Santos na ka jing siapan hiar kerdan namar basa setang lai tiligi jingil kai Neymar ulhapan ITLD bat ban len yalde namar baki doktor kila ong yo Neymar ba unam yele kai Henry Neymar ulong baka klub ju ka dan kami u da ka ba ulay le kai ba na ka bentak Santos bat mentak Santos kalapoy ha kerdan ka bakadar ha kami ikin poin jong ka Serie A bat kalala aruban qualify na ka bentak ka Copa Sudamericana